Veliki pozdrav od Techland Srbija tima, danas pričamo o jako zanimljivoj temi u gaming svetu, a to je šta se desilo s poznatim serijalom Doom. Hajde da krenemo. Počinjemo od početka. Ranih 90. godina prošlog veka Doom je bio sinonim za nekoliko stvari, od kojih se starim majkama i neobaveštenim očevima dizala kosa na glavi. Doom, koji je tačno izašao 1995. godine, iako je prvo izašao na PlayStation konzoli, ali to nije sprečilo nijednoj kući da igra ovaj tako dobar serijal. S tim da su deca svakodnevno ubijali roditelja da kupe PlayStation 1, ako već nisu kupili. Samim tim što je igra izašla davnih 90-ih, nije igra koja bi mogla i danas da se igra. Onda već očekivana stvar koja se desila, Doom ulazi u polje PC-a iste te godine. Dve godine nakon dobre doze jako zanimljivog serijala, software počastio nas je sa nastavkom koji se zvao Doom 2 Hellfire, koji je prošao još bolje nego original. Iz krajnje nepoznatih razloga dvojka je bila posljednji Doom u narednih 10 godina. Umjesto da malčice umuzu franšizu na način na koji to danas radi Activision sa Call of Duty igrama i Ubisoft sa Assassin's Creedom, naš software zaspo je na lovorikama s koji se probudio tek 2004. – 2004. godina. Software osvestio se i razbudio te krenuo u novi još bolji deo ovog veoma dobrog serijala. Novi deo pod imenom Doom 3 koji sam i imao priliku da igram. Meni lično nije bio za pohvalu. Stalno je bio mrak i morao sam da menjam bateriju na lampi. Nego da se mi vratim. Po mišljenju mnogih, Doom 3 je bio delimično loš deo. Umjesto jednostavna i brza pucačina za dizanje adrenalina bez manipulisanja emocija igrača. Treći deo zamišljen je kao sporija pucačina, koji se veći deo igrao u mraku, zakomplikovan i neudoban za igranje zbog stalne potrebe za promjenom između lampe. Doom 3 je plod istog načina od koje su patili autori Sonika. Doom 4, koji je najavljen 2007. godine, prvobitno zamišljen kao igra koja bi se rukovodila istim principima kao treći deo, ali je nakon nekoliko godina tumarenja u magli da se ćorao posao batali i da se razvojem igre krene od nule. Razvojni proces Doom 4 je kompletno restartovan 2011. godine, kad je odlučeno da se iz naziva igre skine broj 4. Novi Doom će biti kratko i jasno Doom i neće biti hibridnih survivora, horora i filmskih scena. Zato, dragi moji gameri, bolje skupljajte pare, prodajte bubreg ili prodajte komšinu prasa, jer će za ovaj deo trebati malo bolja mašina. Doom se vraća na staru slavu.
izlazi uskoro, a do tada napravite vašu mašinu, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!